Sawubona. Ligama lami nginguMusa ngokaDube. Ngiqhamuka ka-holinessadvocate.com. Namuhla ngindabe ngikhuluma ngendzaba lesiyadiko sonke, indzaba lemgcokwa ekufuthi siyinake, indzaba yekufa. Ungethuki sidayibuka ukuthi kwentekani umuntu nakafa. Ngiyacela ukuthi sibe nesineke, siyibuke kahle, singayijaki ngoba indzaba lemgcokwa le live laNkulunkulu lisitshele kahle ukuthi into letawendeka kithi sonke, kanti futhi nathi siyakwati lokho. Ngidawufisa ke ukuthi sesiyibuke lendzaba. Ngidawuthi njengesingisi kube bengiyisho ngesingisi lendzaba ngidathi the instance of death, lesikhathi seufa umuntu. Angathemelesi angivele ngene endzabeni. Siyayati info ekucala nje lesparka lendzaba yemphefumulo nenyama. Genesis 2:7 usparka yonke ngila usisusa sako konke lesikhuluma ngako ukuthi umuntu uyafa. Kwentekani masafile ngoba umuntu umbacambili. 2:7 uthi uNkulunkulu simakadze wase ubumba umuntu ngeluthuli lwemhlabathi, waphefumulela umoya wekuphila emakhaleni akhe. Umuntu wase uba ngumuntu lophilako. Umuntu usho ukuthi bekangaphili asidumbu emva kokubunjwa uNkulunkulu. Kwase kudzingeka ukuthi kuze aphile wase uNkulunkulu uphefumulela umoya wakhe. Ngiyalithanda leli verse leli ngoba lisho ukuthi kunekuphila lokulethwe uNkulunkulu. Mawufunza nje kudalwa kwetilwane awuva ukuthi uNkulunkulu wase soyaphefumulela. Lokho kwenta umehluko lomkhulu phakathi kwemuntu nesilwane. Silwane sinawo umphefumulo kodwa akusiwo lophefumulelwe uNkulunkulu. Umphefumulo nje wekuphila lophiwe uNkulunkulu. Utiphile uNkulunkulu letoti lwane bathaka kaphefumuleli yena. La uNkulunkulu phefumulela. Lokhu kunginika umqondo ukuthi kuneliphakathe. Umoya waNkulunkulu awufi. Wangena nje entweni awufi. Lokhu kufakazelwa umbhalo. Uma sifunza incwadi yesibili yaTimothy sehluko 3:16, yonke imibhalo iphefumulelwe uNkulunkulu. Kusho ukuthi timbili letinto letiphefumulelwe uNkulunkulu lekungeke kwenteke tife, umuntu kanye nelivi laNkulunkulu. Ngingasho ngesiqiniseko nemibhalo iyakufakazela. Livi laNkulunkulu lele silifunza la lingakhothwa ngisho ezulwini, emabaleni asezulwini ulikhothe and be successful, uphumelele ngekulikhotha. So kuspakhekile ke sikhuluma ngekuthi umuntu uneliphakathe nyalo uphefumulelwe uNkulunkulu uhlangene nesidumbu lesifako. Ngidawuchubeka ngifunze la. Sitawufunza ke uMshumayeli, incwadi yeMshumayeli, incwadi levame ukuthi bayikhothe labanye mabakhuluma ngekufa. uMshumayeli 9:5 uthi liqiniso labaphilako bayadi ukuthi batakufa, kodwa labafile abadi lutho. Sebede umvuzo abasakhunjulwa ngisho nekukhunjulwa. Verse 6 uthi kubo luthando nenzondo nemona sekwaphela, bangeke baphindze babe nesabelo kuko konke lokwentiwako lapha emhlabeni. Bese uthi ke verse 9 noma ke verse 10, angimdlule verse 9 uthi ke verse 10, wonke umsebenzi losetandleni takho wende ngemandla akho onke, ngoba ethuneni lapho uyakhona kude kusebenta nekucabanga nelwati kanye nekuhlakanipha. Magama lamnanzi kakhulu lawo. Asho ukuthi uma lo mphefumulo wehlukana nalesidumbu
awusenalo lwati, awusenalo luthando, awusenako ukuzonda, awusenako nemona, so lo mtimba ufile, uphelelwe isikhathi. Umphefumulo kwendekani ke kuwo lele sikhulume ngawo ngale ukuthi uphefumulelwe uNkulunkulu, sitawubona sisachubeka. Lawa ngamagama lasho nguSolomon. Johane 11 verse 11 uthi, emva kwekusho njalo Jesu wachubeka wathi kubo, Lazaro sihlobo sethu sewulele, kodwa ngitakuya ngiyemvusa. Indzaba yekulala uthi uma ufile uyalala. Indzaba lemcoka kakhulu leyo. Asekuphiki liyasho iBhayibheli ukuthi vele uma ufile uyalala. Sitawuthini ke ngalomphefumulo lo phefumulelwe uNkulunkulu longafi. Sitakubuka lokho. Ngifisa sekunake ukuthi impilo lesiphila kiyo emhlabeni inemave lamabili. Kunelive la komoya, sekunelive lenyama lele siphila kilo. Lele ukuthi mangifa ngitsinzibale njengoba ngale kuGenesis 2 verse 7 umtimba utsinzibele awuphili, udzinga umphefumulo waNkulunkulu ukuze uphile. Lowo mtimba uyafa, uyalala. Usho njalo na Jesu la. Ukhuluma lapha Jesu ngendzaba yaLazaro lo wafa emalanga lang4. LeBhayibheli masilifunza la, bafunzi baJesu bathi nangabe ulele kungcono kakhulu ngoba utawuba ngcono. Lithi ke leBhayibheli bebacabanga ukuthi ulele Lazaro, kanti Jesu ukhuluma ngekuthi ufile. Mawuyifunza lendzaba le verse 12. Bafunzi bamphendula bathi, Nkosi, nangabe ulele utawusinza. Kepha Jesu abesho ukuthi Lazaro sewufile. Bona ke bacabanga ukuthi ulele buthongo. Ngakho Jesu wabatshela kahle kamhlophe wathi, Lazaro sewufile. Ngiyanithokodela kwathi ukuthi bengingekho kuye kuze nikholwe, kepha asambeni siye kuye. Jesu uthi Lazaro ufile. Uphinze uqale wathi ulele, kodwa nyalo sayacacisa ukuthi lokuthi ulele usho ukuthi ufile. Kusho ukuthi umtimba utsinzibele, umphefumulo ungene kulesinye isigaba. Sitawubona lo mphefumulo ukuthi ungene kulesinye isigaba kanjani. Sitawubuka incwadi yaLuka 23 verse 43. Jesu wathi kubo, ngikutshela ukuthi lamuhla utakuba nami eparadisi. Nini namuhla. Lapha sibona indzaba yaJesu ukhuluma ngemphango. Basesiphambanweni bangi-3. Lo mphangi lo wathi thandazela kuJesu. Jesu wamphendula wathi namuhla ngitabe nginawo. Liqiniso lithi phela ngalo lesihlanu uma senda umehluko phakathi kwesidumbu nemphefumulo waNkulunkulu. Sidumbu za Jesu besingekho eparadise, besingcwatshiwe ethuneni. Sidumbu semphangi sasingekho eparadise, sasilenga esiphambanweni. Kungenteka kube naso sasesingcwatshiwe ngalelo langa nakathi Jesu lamuhla. Kungenteka kube sasesingcwatshiwe, kodwa sidumbu sasibonakala ngemehlo semphangi nesidumbu saJesu. Kodwa uthini Jesu? Ukhuluma ngalo yamphefumulo lesifunze ngayo kuGenesis 2 verse 7. Umphefumulo walomphango nemphefumulo waJesu. Njoba ngishito ukuthi umuntu umbacambili wombili utabe useparadise lamuhla. Usho njalo Jesu. Umbhalo ke uyafakazelana. Kunendzaba Jesu la ikhulumako yemfanekiso wesicebi kanye naLazaro. Sicebi safa sembelwa. Lokusho ukuthi umtimba wakhe wembelwa, kodwa waphaphama sekasenzaweni lebuhlungu. naLazaro wafa, wathathwa dingelosi.
waya esifubeni sa-Abrahama. Lazaro wangcwatshwa emhlabeni kodwa yena waya esifubeni sa-Abrahama. Lokusho ukuthi umphefumulo umuntu nakafa awunyamalali. Le ndzaba yekuthi athi Jesu umuntu ulele isinika umqondo lothi umuntu nakafile akukapheli ngaye. Uyabona uma ngabe umuntu alele siyathi ukuthi utawuvuka, siyathi ukuthi akafi, kodwa ukulesinye simo kule kubita ukuthi thina simbeketelele azavuke noma simvuse. Usho njalo lo mqondo lo bekwa ngeJesu la, futhi uliqiniso. Umuntu lofile ulele ngaleso simo sekuthi akukapheli ngaye lo muntu. Ngifisa siyiconzisise lenzaba le. Sitawubuka ukuthi Jesu mathupha ngoba phela naye Jesu wafa. Sesimbonile lapha umphango ufile, simbonile na Jesu ufile. Uthi Jesu namuhla ngaba nawe eparadise. Kusho ukuthi Jesu nalomphango ngiyacabanga nje ukuthi Jesu kwaba nguye lo omukela lo mphango ezulwini kuthi ndvodza sowukhona njoba naku utivumile tono takho wathethelelwa wacela lusito kimi ngusitile, welcome home, ngiyakwemukela ezulwini. Petro uqala sahluko sesithathu ngafunza verse 18 ngiye ku20. Kristu wafela tono tethu kwaba kanye kwenela. Yena lolungile wafela labangakalungi kuze animikise kuNkulunkulu. Wabulawa ngekwemtimba kepha wavuswa ngamoya waNkulunkulu. Kusho ukuthi Jesu ngekwemtimba wafa kodwa ngekwemoya waNkulunkulu lesifunze ngawo ngale kepha wavuswa ngamoya waNkulunkulu. Wahamba ngaye loyo moya wayewushumayela imiphefumulo yalaba sekuboshweni. Labo ke ngulabo lekwathi endulo bala kulalela uNkulunkulu ngesikhathi uNkulunkulu abalinzele ngekubeketela ngemalanga ekwakhiwa kwemkhumbi waNoah. Bantu labambalwa laba besiphohlongo bangena kulomkhumbi basinza emandini. Jesu kulosibonelo sethu thina makholwa lokubhalwe ngaye kuze kuthi sifunze kuye. Ngekwemoya waNkulunkulu waphila wemukela lo yamfokati lo yamphango wase uyahamba uyoshumayela imiphefumulo leboshiwe. Leyo miphefumulo yebantu labafe kudzinzibala nabo ngala even la semhlabeni leven lenyama, kodwa ngale imimoya yabo iboshiwe labo bantu labo. Lokusho ukuthi bafa ngekwenyama balala kodwa imimoya yabo isenza wenekuboshwa. Angikhulumi ke namhla ngendzaba yesihoko nelizulu noma ngenzawo yekuboshwa nekujabula kwebantu kwemiphefumulo. Ngisakhuluma nje ngekufa ukuthi umuntu nakafa akukapheli ngaye. Ngikhuluma ngalendzaba lena kuleli verse leli lisitshela kahle ukuthi Jesu wafa ngekwenyama. Nangu phela Jesu sekade uvuka ngelanga lesithathu, wavuka enyameni. Ilanga liyeta mlaleli mbukeli, liyeta ilanga mbukeli lapho khona umtimba nemphefumulo kutawuhlanganiswa. Umangaliso lomkhulu lesubhekile lo lapho khona bantu lababole emathuneni lapho ngekusho kwaJesu bayawuhlanganiswa nemimoya yabo bavuke. Indzaba yokufa imgcoko ngoba uma ufa akukapheli ngawe. Ngiyawupenze nginanatele ngemagama aPaula makakhuluma kuFilipi verse sahluko 1 verse 21 na 23. Lendzaba yokuthi umoya wemuntu awupheli noma ke awufi nesidumbu noma awulali ibuthongo nesidumbu. Ngiyaphenze nginanatele ngendzaba yaPaula uma kakhuluma kubaseFilipi sahluko sekuqala verse 21 na verse 23. Uthi lapha Paula, kimi kuphila kuNkristu kufa kuyinzuzo.
Galatia ngiye ku-23. Kepha ngisemkhathini walokubili. Nginesifiso sekuhamba ngiyoba naKristu, ngobe ngiko lokuhle kakhulu. Paula siyamathi sonke uyayiconza indzaba yekuphila kwemuntu. Uyathi Paula ukuthi makafa yena uba naKristu, sifiso sakhe lesikhulu ukuthi ahambe abe naKristu. Angaba njani naKristu nangabe utawulala lokulala lesikushoko? Angeke, ayikapheli indzaba yakhe. Uyahamba uyawuba naKristu, umele lilanga lekuvuswa kwehlulela kokugcina lokuyawube sekuyehlukanisa. Namuhla nje bengikhuluma ngendzaba yekufa. Mbukeli, indzaba yekufa akupheli ngawo mawufa. Uma ufa awulali butfo, uyahamba uyenzaweni yekulinzela uye eparadise njenganangu umphango. Uphindze uyenzaweni yekulinza eHades uma ngabe ungakendi kahle. Angikhulumi ke nyalo ngaloti indzawo leting2 kuphela, kodwa ngikhuluma ngekufa nje, kuthi mawufa kwendekani. Ungacabangi noma ukholwe tindzaba letithi uma ufa utawulala uvuke Jesu mase akubita. Uyawuvuka lapho ngoba ngishito ngathi ngummangaliso lomkhulu loyo, lapho khona umuntu uyawuphinda hlanganiso nemtimba wakhe bese sowubhekana nekwehlulelo kwaNkulunkulu. Ngawugcina ngekuthi kufa lokuhle kufa usenkosini Jesu. Uma sifunza incwadi yeSambulo, Sambulo 14 verse 13, ngase ngiva live ezulwini lithi, bhala nakho, babusisiwe labafile bafela enkosini kusukela kulesikhathi. Kufa, kukhona kufa ufele enkosini, kukhona kufa ufele etonweni takho. Kubili nje kuphela. Kufa ufele etonweni takho sikuva ngaJesu. Encwadini yaJohane 8 verse 24. Sikuva ngaJesu, uthi Jesu, ngiko nje ngathi kini nitawufela etonweni tenu naningakholwa ukuthi mina nginguyele nginguye. Kubili kuphela kufa lokukhona. Kunekufa ufele etonweni takho, nekufa lokubusisiwe ufele enkosini. Ufele enkosini. Kufa ke kuze ulungisele kufele enkosini, phila enkosini. Uma uphila esonweni utawufa esonini ngoba kude lo ladiko lisuku lwakhe lokuhamba. Uma uphila enkosini litafika likukhanza usenkosini. Ngithanda ukukhuthata ibukisise indzaba yokuphila kwakho ngoba uNkulunkulu akakasifihleli letinto leti. Liqiniso leli msulwa lithi noma uyakuphika noma awukuphiki utawubhekana nako lokho lengikhuluma ngako namuhla. Kungako sikhuthata ukuthi dilungiselele usaphila lusengakakudumi lolusuku lwekufa. Ngiyabonga kakhulu, ngiyakumema, ngiyakholwa uNkulunkulu taphinza nginike lithuba lekuthi sikhulumise lendaba yokufa ukuthi uma sowufile ke sekwendekani. Namhlanje bengisakhuluma ngalesikhathi sekufa. uNkulunkulu akasibusise. Amen.